Môžem sa vás ešte spýtať? A nenatočili by ste mi rýchle videjko? Jasne, môžem. Jasné, asi takto úplne pohode stačí, keď... Odtiaľ to? Kam? Môžete odtiaľto takto hore. Ono to beží. Áno, môže, že to je dobré. Okay. Čo tam chcete? Nič, to je dobré. No takto? Poďme na to. Why when we can't speak, you get out of my sight. By all these lines I hadn't to write. Baby, it's okay to say it. Well, it's okay to try. Why all these things don't ask about? We need to talk, but I don't know how to start. I don't know how to start. 'Cause baby, won't you drown me inside your arms? Won't you drown me inside your arms? Yeah. Ďakujem. Pozrite, ešte beží. Ďakujem veľmi pekne.